Ministry TV. In the name of Jesus. I was here for Mystery TV, so and I'm more shay. Remember, Atanase. I said, the Muno Mystery TV, Jumedia. Your pair say a debrem when I'm with Monsieur BB, a free soon sumo, and I soon somewhere in Tassamoa. You just say, I try no, you timinian in Ewaha, and winty send your baby share. Na ye ba behwe ene ma bia yigirisi ente ase ne ye hu ye ne ente ase animu no yetimi atwetwe ne nyina sabre de me betena ase na metena ase a ne a wo ba be wo yen ewo mu no nso no me de mo akirem munya abotre ma me na me twa me homa ba bedro ho ne matena ase awie In the name of Jesus. Yo abusia for yaton kraba Mystery TV so na mo hwen na dwumadi a ide esi ene so no ye Mystery of Mysteries esumamu esumasem pa na ye ba be yi ede akyerem na ye wasem foforo a ye de ba beto aso ho ede amamo na sem foforo ede ba beto aso ho de amamo no ohoho a oba be wo ye no Dr. Prophet Abednego Prof Eja Nembo akwaba eja mo ho to say the radias na wonso a na me adomboko yo say there wa wo de wade ba say Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory no aba na aba no nso no ya hwe ne enti a emebaaye ebaaye mfie be sese ni ene baaye the radias osoro asase of Father, we thank you, Holy Ghost, Jesus Christ of Nazareth. Nyame adom since almost 20 something years over 20 say ye trabe mfie aduenu ene kakra wo right see ye trabe mfie aduenu ne kakra wo mu a ya na esumamu a hintasem no ya na ye nte ase bebre na minim se waso ye ho no yare na ye sunsumu ne ma bebre edikan aba ho na numu ne ma aba ho ne edimu akutina no na mpe se ne yehwe na yehu nia yebetimi ede aye na de edikan no ye wo ace a ye we no nia ye de aba betumu ne se ase eni aduro nti ye wa na eto obitirimu se saa yade we yi aye me de eden ya me de bekowu na ye ba mo center ho a ace no ewadura na. In the name of Jesus Christ of Nazareth, it is written, with God all things are possible. Name mankasa kura no eyem eburu madwen ne menti aseso. Da kuro mi ho na mama bi fi Kumasi bai. Right. O say 7 years ni. Eku ni kunu. Eku ne ba. Eye ace no. Ma okuta doctor report mi so nkoje nti okoje doctor report de ade nyina. And so okay sadia sayari was a near nuedro and to be beside also when obeya man so everybody na man kasa said die so yes and to catch a man ne papa na de ne bai and so monko boam ho na momla na ye mfanto awrade anim enti no won betwe na ye hwe ne a onyame beye enti no omko boam ho na ommedai betwe sa obetwe pepepe ese menhwe the cause and the source of the phenomenon. Adekode potia e my buy. And also say ampa doctor or you or I didn't who saw yare baby yeno. Doctor confirm ma for 7 years. And you know after the dark rose had baby side and so kwa ye wura mo
in the name of Jesus for the be ya de na say na spiritual no ade bi akotra ne mu anti ade ne kotra ne mu no e na ekoso sa is no Tese sunsum no bibi akotra ne mu mo anti se bibi akotra ne mu dia se meja no obae no see cast out the spirit with his word and we healed. And you know what word did Jesus use? What did he use? Eja fama me. And you man mama je fabi huru anim fabi ko dware ko ade na firi mu eko. Tese sunsum na net ni mu no efiri ko. Ye firi ko na esi no nso ko. Oko hospital no ko check it 3 doctors confirm everything zero. Tini chese we no eye sunsumu ace ene ye de ye no ene ada apio edikaso aba ndikaso yo se no oni nekuro ne bawu nanso no de wotiase no tiase okay we ne see wo Rabboni center second one so be so fi soldier ni fi 37 onu so we chase 15 good years hey unya ace no we chichia no so oti ejabri fanka wo esumasem de dada na prophet Abednego say asofo Abednego kasa they don't believe in anything say no and that could make them say no you should go and try and see it is written come unto me all ye that labor and heavy laden and I will give you rest and you will find rest for your souls and yet change audience here believe God for wonders hey also without faith it is impossible to please God. And to be an awkward radio, as a OG say a radio, no, any woman who must share the daddy. I can have war. Mommy, I command the airs. Come on, the idea. Yes, go. Hospital is an ira. So, Jenino. So, Jenino. Life, what be the answer? You need to continue. And to make rather a bromagement access. I said, I'm beside also. Kakuma to him because na misro say esi na nia no edro na because catch so nkoye na ankoye ya meyende but me ho na me kai ndi ade ne ba bribi basa me kai sanya begini no wo wo kire mi na ntimi ya yepe na ye enti say esi no enye sunsun mu a na ye honam ani a ye be den ne asa yo enti me wi a mesa ma waduro woman na duro so you na kumukro na ewo ni mu no okay yes spiritual ni wi a me sama wo duro say ya na obu ho be na adwu very good asa de ye de bible mu ne ma bi ne ye so na de ye free very good me yes spiritual ni wi a I do spiritually materially and mentally okay until me nya yes spiritual ni wi a therefore me ma wo duro in sukura mele mo wa menim na me de agunsuo no okay enti eja no ba no so turn water to wine right okay my am free ace ne so etomrebu wo ho a ya na obi nso se bibi woni fie ana bibi woni so a ya wontimi hu se wo behu a ebetimi afa niema bi na timi aba obi wo ho a sabe wo ba ye no nachi nibi enso bi ana owosika wo nachi enso sika no onhu ebe fa yade so ene niema bi so ansana ebi a watimi ehu atiri saa de ne bi aba besi wo center yo eno ne the prosperity of the family so what I say in every family there's good and there's bad which is there's curse and the blessings owo or how bone papa inshira nume sika ohia ente bia na obae no oyare nanso ye hwe no na sika di nachi abrante bi bai wa ye kokofu sa kokofu wa koko ni na esai ayebasa ne yire nso yare ena oni na damfo eko ahayo enti na damfo no so wo fa ha na me fa ha pera na damfo no edan no oso touch no hu say when on one side but na yo no team kwese yam yo ai ne dem pew hey kwese yam yo first gun a born Israel and the second one opumana no one say dua efisoro abesi nanim the second bullet a bo dua nimu
kokunu enti won ba na yehwe so sika na edi wachi nti na bushafo pese kumo no se sika ben na se koko na uti so a uye koko eduma no sika shim mbaje waje ase nienti a wogusu boneti ogusu kumu no se mehwe nienti se anya ono be kwa akọhwe ekira kwan enti ekunu anasa very good koko na oye eduma wo so no gold wom egudie wom na dachi no okọhwe a obehu ne waturu wafa enti yeku nansa yenku a yegu ani mo ase ba we ne yeku ansa na wabeyi enti yehwe nienti a owo ni di nachi no na eche se ye sa egudie no sika nti enti tema yesre rade wo mo ya kwakyere ma na ne huton no ena yehu se gold ho enti etisade a kwamba so ne ebe ma gold ne epie because na ade kata so enti se mebi sa mpanfo eja una abo so na asase gold no enti hwe no so ampa obetume nya ena so papa embe kura na me fa no te se agro yo man fa ni serious bia enti be ya ade no so na afa fa say papa gold no aba also first nkrofo the prospectus aba ho abaye the whole waterqua area ho no won abaye won hu hwe but o gbe wu no bai no and ye the spirit echo ho and ye hu say gold ni nti no be so mu ko no and say that won hu die ye be ba gold na aba nti ye be ye ya de chante ma gold no wo koi ma wo hu yi ma wo tu yi life into what to gold no we to gold no o tu ni so no wa see the crown be there radiance ena onim ensefu ni Guinness na ya onum aba ofita kwaton be num ensefu ni Guinness wokofodua no wasan akọ enti ni nyina echi no ye nya meso adwuma na we hu awurade ni nyina amehwe ena another one ono so oye gold miner wo mu water kwa ho ono so buy na che se adwuma asase won akọje concession no wo mu ni se gold wo ba to mu ko won ehu na gold bi ani ho if say na gold no a shift wo other land enti ono so yare wo ba bewu ena ono so ye de hu se egudie edi nachi obaye skani but what you say na scan so na we chiri enti ese ye twede ba ye wade ye frɛ no ye twe etwe but life yes ye frɛ mokotu yi life enti nia asase ne ne de na ohun se onu so kɔ baabi obi a ye yi skani fie no onu so kɔ baabi no se obi atwe ne sika obi atwe ne gold enti okoje edu so bekum we and yeso eje eduru esan 2 man back to sender no wewu we wanye scan onye scan so wie no otuto cards ne niama ama ne yire ena eseso hwe ne maame enti obema bia uyeye na nyame adomo a obeto ka ma oyira toma o maame first answer o maame se osampe bi mo asan toma san toma nyesa oyire onya hoto enti dakro abrante no ubai no nyame adom wanya gold no tu yi no ka na ototo ma oyire ana maame na ba me ne da hwa no hu se sekan edi nachi se ko hwe anase ni kunu maame so you were free on fe ka na ne ya hwe ne ne dia enu eti wo nya kwa nti ababa na ekunkunkun ahomaso ne ade dakro na jote ne ba ko edika no twu wayi ne free ware in gold yetu ya ne kasa okay abusuafo gold yetu ya ne kasa na sabre o ma ye nkonkoje ye nkrato a edikan na ye wie ne ye ba beto so sanse ye ne prophet Dr. Abednego ene wo ha na niema a asi ewo ono a ne center hono ebi na yeyi de kire ono de enti a ye modin no ye mpese be ya na akọ ye na asomasi se wabomidi wa ye mi sei ye mpene sa na emo ni esi hopen na ye di hu nkomo mom ye nyi nkrato no bra Mystery TV ahwefo musiesie mo hone de dwumadie foforo bi epa ya to ne din Mysteries of Mysteries. Such radio way aye okwan a ebeda asempa ayintasen ni sunsumu adwene edi.
ada jomeda wa me hu say costo ni titi na webue costo no na omre oyi na mo na e wo costo no na omre enini no spiritual na ade bia kotra ni mo anti ade ne kotra ni mo no e na ekoso sa is no saa dwumadi we pa wakwa mu adwuada ene efiada wo mystery tv so na nipa otran se de dwumadi we abrayen ene ejabrifa na ejabrifa de ba sunsun mu programs a ono di kan di bi ba Ghana de di kan otran se sana one prophet Dr. Abednego ene be trans de dwumadi we so no etimi de abro mysteries of mysteries. Share Mysteries of Mysteries. Ewo Mystery TV so. Ewo YouTube Mystery TV, Facebook, and a Mystery TV 2C TV. Share say omo awaso ya say the jumedi we pro no Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Se opese also ya sia fresh numbers way 0208599576 0208599576 and 0278977215 0278977215. Mysteries of Mysteries. Ehintamu ehintasem. Yo abusia for Mystery TV ena mo hwe na yedwumade we Mystery of Mysteries asumemu ehintamu ehintasem edwumade ena yede aba no na sei no ye ne Prophet Dr. Abednego ena ye hwe na so ye ho mfie aduenu ne ekire a obi asoye no won wa aba ho ene niema a edimu akotene ena ye di hu nkomo e de akire mo no ya hwe kwan e fa so a ace otimisa ena ya hwe won wa na won yare na nso na sika won ni nchi a na woni nim ene ye ba aba besi so na prof yo bayiye wo ho na bayiye obu wo ho a onya no wo bra anya nipem obi nso wo ho a osinebo ena ko ekoje se wo bi nya no wo bra anya nipem na wogire se opese bayiye ni free ne so a wotimi ye hu bibi ana Israel saforade adenya sotofo nyumre inshanka oni ndara as man think so he becomes now also need ka also bayiye wo a also thou shalt not suffer a witch to live. A man or a woman that has a familiar spirit, that's a wizard, shall surely be put to death. They shall stone them with stones, and their blood shall be upon them. And to the kupon kasa ne kachire Mose say Mose obaye obi obefo munjana munkumuno oberma so obefo no so munsiu na bo na saade no okuta obi a familiar spirit sa akom hum no omam ho ntomo na chese sa bayfo no eyonipa okuta sa tumi ono de onye adepa no webuso no mu ahoto de ahoto bo ho ntomo da nti baye ewo ho na baye eye tumi bi a onyame boy na eye very dangerous na ono oboma ne ho wambo maye na abedi ho. It is written, for God did not give us the spirit of fear. Devil, which is a wizard, onyankopon fa honhombon owo or how amanipa na niebedi onipa ho ne se onyameka kire onipa se dwai udia ubewu touch not ene ye de ensaka obonsam ene de ma onipa ene onipa giye ena beye bosum owo ni onipa betrai. And for God did not give us the spirit of fear. Beye onyame mfa manipa. Obonsam na di mo nipa, ena onipa gi, ena woni embe try. Ena we be kwa na odi eja, we be kwa na odi eja. Nti hereditary, that is ancestral curse. Aye wunyade. Wunyade. Ena enyewo ena opewo. O shebre na obae no. Wo yese ma obeye a ebusuanu no okra eno nkra bia no wo ene yese fama ho. Nti ebusua bia no emma dodo obawo no ba ko obefo. Ba ko onyame dia. Nti no ne oye bonsam dia no wode beye ne ma no. Na ne oye onyame dia no wode onyame nkokuro ne ma no. Nti ebusuanu no ne ati biara mofra no ba ko beye obonsam. Say no the example ni say tamo onyame ka sere Adam muntochi na mubewu no. Inshira no di shira no also who first Cain is the son of devil.
before Abel. And the one say one kill the other. Obaku kum obaku. Na just obon samuna wode ma onipa no and they demonstrate wo kemu. And onyame hira em onipa yodefo ode ma Abel. Enti wo ye abusu anim ana wo abusu am na onni bambo wambo ho ban a nyati biara abusuani obekumu. Nti owo ene onipa betrai fi abode asase. Ena we be kwa no de ja nti beye ewo ho a we di ja ena ansana ompo opo eduso wo be ma nti wo ye lucky na wo be hu na wo so mpe a yenye wo ho kwan a yetu sa spirit no efiri wo mu. Okay, there's a wo ho kwan so obetimi yetu sa sunsum o ye hu to me, we call it another spirit, another power. Ebro sa beye spirit asana motimi yetu asana wotumi yetu eno so ye de ma se ne ye de beye man sana yeso ye de no wo de ma me. Okay, enti meme de no so menim ne a ode ye de ode ma me. But what I say, yes, enti beye wo ho ene yetumi tu na just so pe o mpe de o metu sunsum na meda so gina so yo obi wo ho a wo se o namwa otese bibi kasa ewo nimu eni ade eno so no ewo ho na ewo ho a say neba the say na yebetimi ye free ho. very good. We call something invisibilities. Invisible no ye onipa yehu na ye onipa yehu. Right, So people call them spiritual spirit beings. Now spirit honhom no so no ye wo ahomhom ene ye wo sunsum. right, Enti no bebre wo ho a na aduane a wode man ade na wode man abetra ne mu but embie nani ye right, but obete. Enti bebre afreme na bebre aba ote so bi de ne kasa right, ote so bi de ne kasa enena sa ko bi frem fi America me kura me ne ja me na ma no ne me kasa kasa. Enti ewo ho enti ade no abedua ni mu enti te penalty ohun eno so no etomenteo ena de suicide yeah, kokumu ho konum wi konum yese koyese kotra kwamu fi abanso so ye ho se that is the spirit of suicide. Enti just ye free mu and we have the power and authority to cast out those spirits. As it is in Matthew 10:1, it says when he has called unto him the 12 disciples, he gave them power. Into the first call, and therefore giving you power. So the gift and the calling of God is not irrevocable. And your Bible school, and your share, your friend, yeah, they are your friend your friend, and about so. and now you're the amount, yes, about so. You're the ma. Okay, And this bay your friend say, oh, una say, Edruso, what the ama, until we give. Into the men per se unko ye jumabia or frau. No, the adena there, amount. Now, what channel near Fadini then, koye. Into Bukuta Bay and also some bonny now, what the abma no eduwe kasa on teno. What channel their spirit away there, all you. yeah, But what I say, and the hearing that's so. yeah, Otisa enti etore bia oboso bi na carbon no ogusu ti asem yeah, sa nti na adwene na jure ni ho eye yo ba ku bi nso wo ho a wo behwe no na ase eye sunsun bi na obi de ye no e ba mo betimi aye no back to sender. oh say you eduturu you aza tukpe eno eto me be duturu so na we be say yo say obi edi bibi aye obi no no wabadu mo se odi ade we na aye no mo betimi ama sa de na sa ko di pa ode bre no ah say it is asase they say store nim right, no be the eduru akose ho and ya to obi eduru right, what you say yes, see yi say eduru no wo ka eduru is spirit eye sunsun sunsun what you say na sunsun no so ye wade a obeka kire no na oba ho a nya ho ase no e na obeye enti ompe a yesu yetumi yi e ko nipa no no nipa na ka so on pen so ai ayo ya ade ayo ono ya ade no enti ono so obehu to be sa to ama wo na wa sa to wo di soja de bi fi afrawo da sama wo gu so pre post wo afrawo hwe enti wo ye na se na wo manaza
one, you have to know the spirit that is troubling the person. Enter the house, I just call somebody to interview, see what is going on. No, I say, enter me old and new, heaven and the earth. Enter me to me both rituals. And send me to me a commandment. And send me to incantations. And send prayers. And send ordinary different things. Enter you who say what to the drone. Before so the same woman and I don't say me a pa. You come so in the free. It does and you mean a mikuno. Now baby and a back to the senders. Yeah. I was here for Mystery TV and a more channel. Na mystery of mysteries. And I say ahintemu ahintasem edwumadi na ye de gusu no me am tidwumadi ano de mo ne medada eno ade ejebrifa na mo betimi ahwe Mystery TV ewo Facebook na obetimi ahwe no nso ewo YouTube na 2C TV so de live na ye twegu ewo ho na abusuafo ene adwumadi a ye di nyina ne se Rabboni Center no won ti mfie aduenu nu akire ni niema akoso akese ewo ho na ye dan bi di akire mu se de be ya wo a wo hweye no ebi ana niema efa a obi so mo ba ye no saa de kode na ebi kutaw na emo ebi ana wa wadwen se unim ba ebi a wo de befa na ye hwe ekosi ba ebi a ebe kire o se ne se na tie wo abrabom mu dia ene wo ba ebi a wo de befa ama ye yi prof eja mayen koso yo duabo ana nuabo wahodo ebi wo ho a ye de bosom ebi ye nsuo ebi nso ye sunsum a ya hyehyɛ ene ye de bo eno eba mo waso ye ha se na mo hwe no. Oh Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Enkrofo bebre won bo enkrofo bebre dua. That is it. Meaning say duabo dey dey be law. Bebre aba na anukura ba ko se wo de densu na bo ni dua. Nwa chie a wontume hu densu no. Enso densu woni nnete. Na so many nnete. Ente no an say eja mbacho we call www and a website. Right. We go to the site of God. So what I say that abrofo call Google and abrofo so they have created something called artificial intelligence. They bring on some yankopon biomo. When they have their own God, when anything they go there to inquire, verify, search, seek. And in the kingdom of God, we have the sight of God. Until what they buy, we have to go to the sight of God. Father, this is the problem. Also, this. Ampa, mame, unu obi kuntokwa. Ena mo kuntokwa, ena ukache mamni se oyo ujoma fututu ni. Also, yes. Ena ono so kache ose, ene sadia unu obeme biada oye frumeshe to odi densu ebo uduya. Hey. Ampa so okunu, neti bia unu obeme beda. Adini senu 3 years 4 years ogusu huhunu efedo ohuhunu no atwe ogusu twe ana wode ne bai erode mpacho yo na hifa na obenya de so konfo no won ko hifa bojo ase na won ko hwehwe na wokohu ne obo na oye na won ko panicho no onso na mom maame ne so onyaye na opacho a ensese nibufu anoksan kasa ho entino okọ no kopacho wokọ 3 times and say no ogitum sampa ono bodi ena wokọ densu konfuno na densu konfuno say o sofu ko kacho se momra ha no da nyankopon ase enta na jula na densu bai what's what that na say uti na yes okọ prophet Abednego ena o chere na ade o se ka ho shu ada juna de bechi na shu yare no say ye na yo atwiko ne hu tono eye bribiara osan koi oni maame no menim ne esan kosi esan kokun bio what we say we call something abomination. Everything has consequences. Yes. And your abomination I say if you go and sin no more. Onyame ye biribia osama ho instruction. Mbajo what you say? So catch and so manebumfu. Very good. Enti ade o kire ni na. Ne hoto no bia for several years. Ma wanyem awo last minute ya.
I'm sorry. Enti duabo ewo ho. And obi obebo odua no one obi a obo odua adua no eye shipa obefo. One obo odua ni wi a ode ne beye ni spirit no ene esom. Enti duabo bebiri ho a enye nsuo na wobo odua no eye onipa na esom. Just ni sunsum no na asom. Ni sunsum na esom. Ye oduabo bi ho a eye nsuo no ene ebesom na wakumu. What I say? Na nsuo somu a ne tibia obehoho no. Nsuo ni to a time eye adwuma no time nsuo to. Enti mra nsuo ni yiri na wo so yiri. Na wo so de na ye kase. Hoho. Ubacho what I say? Enti no nya enye eye duabo no enye nsuo na ye no eye baifo no na nkasa. Enti e be de na ye hunsunsun ye. You just unless it is written, come unto me. This over. Menka menchere na je se wo ba dia ye be ma wo hu so you may know the truth and the truth shall set you free. Okay. Abusuafo mo amani je duabo ho no na prof chire mu emi ehu se duabo ne nya nia esese ye didi agro Debi na emu no esese ye ho adwuma ma ye hu se ade na ye no eye me da so gina sunsun mu obi wo ho a wo behwe no na ye de aboa sunsum abewura ni mu na aboa sunsum a ye de wura ni mu no esiden na eba yo awrade yesu da wase wa churo se anan tetefo bu ba bi se okoto enwo anoma. That is it. Na as man thinks so he becomes. And to mama your one side now mama de nsuma onso enfa na obeda sana Job 5:6 say musu emfifem oham fumfutuam ye wo nipa ye de etomu ento mama your one side a ne tibia obema wo one side. Yes. O mama your kraman obema wo kraman. Ubenyo kraman su. Ubenyo kraman su enyo kraman honhom. That is it. Ena ukọ baby nso abia okoji eduro bia ni abosomfo no won ena ode mawo. Servant God have now. What I have is what I give to you. Into ko die duro anya ko baby ko ye biribia nia nipa ne won ena ode mawo. Entu benya aboa owansan okraman te say nanu ya ma mebi ade ya okoso ko ji sikeduro no nia wo be ya wo de ma ni na ye dade okraman. Hey, o fro so no ni kunu ko dai ena okraman ne ka no. Ebi de ye wo. Emma won ni brade enti sa ade e won ho oni ne ko hia pe wakao we prawo. This is what they are ye. Very good. Enti awurade o hospital wo se ne kuma won ne den na kidney oni ade o se maame enye kidney na asem enye hwe na o pese ohu a ye be yi a kire wo. Wa chia ko hospital machine ya ansere fe de da ho a papa na ko no din se na ko no no de ma oni okrama wo tete bu sa ade ne epu sa hwu maame bi so de fie wetu ebura oye o saunsu na oba ebura na bibi friend wo ebura nu ma do ti de na bibi friend wo ebura nu na ebura ni ohun se nsuo no eye se bra enti na osuro na watia na da kro bai oyare nwa tu na duro niema enti ehwe so na o ne hina na odi na chi o so meti nsuo nu mo ebusuya panyin no mu ne ade ene wakogi saa suman no ena abosum na akotra nsuo no mu enti no ye ade ni na ewe no so maame aboa bi da nsuo no mu enti no je na fa ko gu nsuo no mu to hwe ade no gu nsuo no mu anajo no aponchi bi ofi ho urubai aponchi no koso no abo no di ni tia no mo frɛ anajo no one erade da se o so spirit no aboa no te nsuo no mu no we free mu no free no onipa ade okɔhye no mu ye de aponche no enti momboe pon no na mo hwa ade aponche no huru kɔ achi no ba o tuisa shu wo hu ni biom abusuafo Mystery TV ena mo hwɛ no na esumamu hintasem edwumadi ena yede ebrem no na sabre mene prophet Dr. Abednego ena yehwe niema bi ya akese a asisi ewo na so ye ho be emfie aduenu eni na sabre de ye kotonkra ye ba abeto aso mo tweme me ba sese ya Mystery TV ahwefo musiesie mo hone de dwumadie foforo bi epa ya to ne din Mysteries of Mysteries
Saa dwumadie wei ɛyɛ ɔkwan a ɛbɛda asɛmpa ɛyintasɛm ne sunsumu adwene edi. Ada dwumeda wa mehu sɛ costo ni titititi na wabue costo no na ɔmere oyi nam no a ɛwɔ costo no na ɔmere enini no spiritual no ade bi akɔtra ne mu anti ade ne kɔtra ne mu no ɛna ɛkɔ so saa esi no. Saa dwumadie wei ɛpɛ wakwa mu ɛjuada ɛne efiada ɛwɔ Mystery TV so. Na nipa a ɔtena se ne dwumadie wei abrɛ yɛn ɛne Egya Brifa. Na Egya Brifa deɛ ɛba sunsun mu programs a ɔno di kan de bi ba Ghana deɛ di kan. Ɔtena se saa na ɔne Prophet Dr. Abednego ɛna ɛbɛtena se de dwumadie wei so no ɛtumi ɛde abrɛ Mysteries of Mysteries. Share Mysteries of Mysteries ɛwɔ Mystery TV so ɛwɔ YouTube Mystery TV, Facebook ɛna Mystery TV 2C TV. Hyɛ no sɛ ɔmo a waso yɛ ase de dwumadie wei ɛprɛ no ɛyɛ Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Sɛ wopɛ sɛ ɔso yɛ ase a frɛ saa numbers wei 02085995576 02085995576 anaa 0278977215 0278977215. Mysteries of Mysteries ehintamu ehintasem. Abusuafo ye koto nkra na yaba sɛ dem de kan no Mystery TV ɛna mo hwɛ na ehintamu ehintasem dwumadie ɛna ye kyerɛ mo ɛwɔ ha no na mene Prophet Dr. Abednego ɛna ɛte ha a ye hwɛ eniema akoso ɛwɔ naso ɛhɔ mfie aduane ne emu a ɛya kese ɛna yi ɛde kyerɛ mo no na Mystery TV ubetimi enya yɛn ɛwɔ Facebook so ɛyɛ Mystery TV Facebook ubenya yɛn ɛna Mystery TV ɛyɛ YouTube ɛno nso ubenya yɛn ɛna 2C TV nso ubenya yɛn wɔ live ɛwɔ so ɛno nti ya no ma hyɛ no nso ama yɛn na ne yɛ srɛ mo no sɛ ebi ya na obi pɛ sɛ ɔbɛsɔ yɛ asene ne yɛ ka no brofo mu sponsorship sɛ wo pɛ sponsorship a ɛno nso wo ba yɛ no bɛka ho asɛm na emu no ebi ya na ɔpɛ sɛ ɔfrɛ na wodi ho nkɔmɔ a akɔmɔ a obetimi afrɛ yɛn no enie ɛyɛ 0208599576 0208599576 ɛna deɛ to so no nso ɛyɛ 027897 ɛna 7215 0278977215 na wɔne wakasa na wahwɛ na sɛ woba abɛ sponsor na woba abɛ so yasene ɛwɔ mu a ɛtumi ayɛ yie ɛde ama wo yɛda so ɛwɔ Mystery TV ana sɛ ahintamu ahintasɛm dwumadie no ɛna yɛwɔ so na ahintamu ahintasɛm no yɛhwɛ nea asisi ɛwɔ Abednego Center ana Rabboni Center na yɛmmɔ nipa ni na emu ni aba ni nyinaa yɛ nipa aba hɔ ɛne ɔhaw bi a wɔn wafa mu ɛna yɛhwɛ ɛwɔ ha na sabre baabi a yɛduru no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ papa bi aba ha na anoma ahyɛ ne yam mfie duasa anoma o ahyɛ ne yam mfie duasa prof ɛgya ensɛm kɔso wɔ wiase papa anoma ahyɛ wɔ yam anoma ɔte sɛ anoma akasa wɔ ne yam ɛnti no ɔso wɔkyi a ɔwɔ fi Germany kyerɛ anoma no hyɛ ne yam ɔde akɔ aburokyire ɛna ɔda so hyɛ ne yam na aburofo no akɔ wɔkyi na nkasa yare ɛna aburofo no akɔ aya wɔn ho dekodi a ɛyɛ no na ɔte sɛ anoma no nso ɛkasa 30 years ɛnti ɔsɛ dakoro ne nuanom sɛ wɔtue na de YouTube ɛna ɔmo kɔ ho his minister of Christ Prophet Dr. Abednego no say no they should come and try also the obi aye won to me na ofrey so papa you have to calm down right sober enti na bebre no pese wo momra no mmehwe ade everybody Yakobo ade nyina so tumfo na ode bae good o bae na so papa akwaba ode ekoda eye dey papa o say na is practicing occult
in the 6 and 7 book of Moses in Ibi. And I go see and to start the invocation, no, and say one thing, no, when your master, and I say, the voice something talk to him. Say, do you want the Spirit of God? I say yes. Say I need the Spirit of God. Not knowing Satan is speaking. Yeah. What was it? Yes. And also you are an empty vessel. 2, you have been sold to the devil. 3, your house and person obey. 4, they want to disgrace you and kill you for want of wisdom. Oh, yeah. And they are sorry uncle na or practice. And is practice or practicing. And I'm just saying, and you be an okay to somebody. One more than my say, Unyamanya. And you know, say now Satan turned himself into an angel of light. And don't say, I need the Spirit of God. No one say, I feel like I said, we are not going today nor tomorrow. We are going to stay in you forever. F14 voice. Only panic. Some guys may so many voice. Your microphone will be voice. Yes. It depends upon the voice. Ubeti. And in what kind of voice are you hearing? So the work sorry nyame juma anas pretism no. Yeah, sorry kekese koyo. Church sorry asofo so question of juma. Okope spirit, okope power. You die for want of wisdom. Baby, I say, baby, I basa. Entino, Papa, but for you, let's see the wonders of God. I said, say, yes, we are the people, we are 7 spirits of the devil living in this man for 30 years. Hey. And who are you, Prophet Abednego, want to cast us out of this man, our house? I say, you lie. This is not your house. It's now the house and the temple of the living God. Right. And you are too challenging. We do not take it easy. And yet, it's easy and so they cast those spirits out. I said, 30 years. If you are you be woman and you see the 2 gate. Only so gate one. Someone walk. There's a gate. It's a gate in there. And thus I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. There's a gate to human life. I will enter. And there you near 2 gate in Papa call. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Well, friend me several up to now. And 2 meter nipem. And we call them invisibility. And na yeba bechenune a hintam we hintasem. You will nipa yedi yeni ehunu. And you will nipa yen fa yeni yede ehunu ewo ho. Nti nina ekasa ni nyina no ya na ewumu ahodo. You say we ni no omo ye different. Different is say you mu ahoho say your cosmogonic. Cosmogonic the abodi onyame boy no ye wo bia ye wo nsuo owia osramo aponkyerani okrama oketro koto no ni ade nyina. Enti we no kuta different are 7. Na wo nyina so ye moa. Hey. And it ni panimo. Oh. And so when he has called to the 12 disciples, he gave them power against unclean spirits. So these are unclean spirits. Na ye wo to me. Enti we are near lock gate no. Ti afede ne ho atona. On team side ni be wura no popio. No wachia. Was one spirit ni wura no wasa kuntum. Say e wo ba bia wonete. Yo, enti wachia. But obeko no train kakra go so 3 kakra se no de ko ene. Na me ado otumi ye adwuma. All right. Enti biribi wo ho. Yo. Afi ma yenhwe de eso kese pa wo mu ne. Sikaduro ewo ho. Na sikaduro ewo ho a. Ye wo mu papa ene ye wo mu bone. Yo. Ose asidanka onyame nyamia oni yenwo ho. Ninyama eya oye eye nwanwa. Yenyama eye shirano ni nefi ewurade ho asida foria ese won famano. Okay, sikedo we call it the spirit of riches. And the year was spirit of riches, you was so the any of family. But what I say?
Esoro de na de when the form de mo enti bi ya yekuta soro ne fam ye nim because me makoye fam de ne bi fam de ne yama onipa moja. The highest power on this earth is human life. That is the blood of human. Yeah. You and the highest power, blood, supersede every power is the blood of Jesus Christ. And this sikeduro ewo minim. Ye wo ketro dia or what dia I lukudi eye a confirm. Ye oni dia and ye wo sa anse ye wo onipa dia. Onipa dia anse ye wo Christo dia. And me schedule I can do the spirit of riches for you, but I will do the heavenly one. And then my yama binum my woye one kaiti I've stopped to do it for anybody. I can do the spirit of riches. I have it. Na enye sunsum na ama wona ama woni we free. Sunsum a wode ye no. Enye sa sunsum kro na ama woni we free a woni ntime nkai o. Onipa ni aye. Obi a na woda hall chamber mu enne kohwe mansion. Me na me ko ho na me ya ade na me she ho. Je fa ko adwuma num. Ende e she okutokum. I will send the spirit. Wo turn ade sa. Untwa akukọ, untwa moja, untwa hwe. Ke ho na baby sa se tomre bu ho a enkokọ ani nwan ani nantwie ni etwitwa. Eno no etimi ma sika ne ba ne ba nso a ase esunsu anso boni di ekire. You because se only akukọ na obeka se opogwan. Ofi ogwan na obeka se nantwi. Ofi nantwi obeka se ope abo a ne nan yemienu. As onipa. But the heavenly one, it don't demand because we have the blood already. And to Hiamoja, I just command and control the blood to the spirit. But the earthly one, earthly spirit of riches, asasiso, sikeduru. Sebi aba me dia akoko na eye mawa. Echino me dia akoko bio. Mejiwe ndi moja ensom kopom so beji nipa moja na oji nipa no moja wie a efe de obeka se wankasa ho moja na ope ndi sikeduru ho mehobi ba bia mekoye la so a yeyi dollars no busum na ye de ade ne ma na oye no abofra biti na ye abofra biti na mo de ye hey abufreti what's one way baby amemra na yen scan me call abufreti o yi scan dollars aye dan mu ma efe de memfa we mra ye beto la menta se ye betam so why ade na mo ye efe de ade ne kasa se obeka no kwara na kire me na se mehu obosumu ne nipati na obosumu ne nipati dia ansa na obedi scan then I'll go. Se no di bibi bako. Nti sikeduru ewo. Na wo Jimmy skedi free one ma on Friday because nature said you cannot do it. The last thing I saw sacrificing. No one first can inform human blood. And to be a wako this skeduru enye soro de you will die for want of wisdom nankasa obebresa. Hey. Ene wo. Na wa enye soro de na eye form de na wuwu a etunsanso ni bi wo maso anase. You say they are all under curse. They have been controlling spirit and control. And until Yesu kachire na monkokro so na Peter say Christ have delivered us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, curse is the one that is hung on the cross, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles through Jesus Christ, that we may receive the promise of the Spirit through faith. So Abraham, God gave him the spirit of riches, which came nothing. Empemoja. No, the person said Abraham, also Fauba, give me your son. What I say? Let's schedule over Yaman. That's the blessings of Abraham. Is schedule. And tell who's Abraham said, oh, well, because he want blessing. No, he ain't sure. And tell if you could do the Abraham, and found San Kakodano. Shown Sanifa, Uguantibu, Kona Kofa, Nafabua for you.
Until Lukudi, that's the blessings of Abraham. So God have promised the sons of God the riches of Christ. Yes, one kasa also onya sikedro. So what is the lamb that was slain to receive power, blessing, riches? To jamima Jesus sikedro. The spirit of riches. And he was so in your family. And Abraham dear no, and yes so dear. And he says so dear bar. You don't need to sacrifice blood. Because we have the blood of Jesus Christ in the temple. What do I say? I hear the throne of God. And you hear me, hear me just say, I just go to the temple of God, the throne of God. What do I say? No, my cosa mojano. I made a eja mojanini. And it's a family there, I saw Kukumobideko. Na esoro ho na wo kosa mojano, no ye hwan mojana wo kosa. Yeah, yes, moja se mini maybe. Say adisa me ye famiko. Adisa me ko baby ye tu me ni obiko nti me ni baby a yesu moja no. Te say me person me so bi yare ana me person me exchange kura me to be ko fabi na me de akọ. Spiritual. Me ko ye ko na be ye say be ye there's no witches fly physical. We fly invisible. So we are talking about spiritual. Okay. Abusuafo mystery of mysteries ahintemu ahintasem edwumadi ena mo hweye na mene prophet Dr. Abednego ena yete ha ena niema ekoso wona so ye obeye mfie aduinu ni yeyi bi ene mo ache na ye hu se etomri bi wo ho a ye ka asem a ye ka si asem so san se asem ni gina tumi eso na nsa na tumi ni beba na je se waye ho adwuma amatumi na tena ase ansa na timi aba abaye adwuma e de ama na emo no se wanye ho adwuma na se no an se wo fa ne se ya de a ene wanhwe yi a wo be hia de ense se wo hia na prof ya hwe ene ma beye eduni echire then na obeka kire ahwefo ansa na ya sore Father, we thank you. And we are not adore for motion namutie a mystery of mysteries. A mystery TV. So in time, this is his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. Now, me person who say, "Nieto sumi enuno." Onyankopon na obo osoro ni asase. Right. Obo osoro asase no. And also densia no the boy. And no home da etoso a mystery. And this arrested dia or one year or the home. Right. Into home no home oui. Right. Ansa no be sorry. Ansa no be sorry. And there's also nebano bewu no san sorry. Nti esi ono de na no. Esi ono de na no. Enti ye wo and ye wo nkwa. And then fitiase no obo soro ni asase ejira homa papa ene boni ejira homa sunsum ene honam right and the adi biara onyame boy bia eyede sunsum ene honam right enti adi bia enam bia ye oni sunsum de ene ye oni honam de enti ye a wa ma ye sunsum ana honhom ye de ne honhom right ye wo sunsum sunsuma and you were home. Ye free srono. Ye free srono. Into Yamia home. Unyami sum. Sunsum de say one wa sum wadi. You unti sunsumuno, una we create. Una wa boss adie no. Enti sunsum ye sunsuma. Ah obi to me chichire, enti me to me kru sunsum. What you say, me master, utume ya de na wa ye no twa ayida de anoma moja no de gu na de kasa. Ahabai ye kote o tell me say what ahabai. But me be nya Kristo wie no. Efe be funny process ni bio. I just go and control the herbs. Herb na ahabai me wa to meeting o kasa. Just edinfo no most ni no wo se na say degradation. Wo some man nkusua, man iska. Un sacrifice. Un adore. To say quantity ye adore mama water. Ye were duane ye de mama water oba no be didi motia na ya de. But now they have to adore me. And they adore me.
If you cannot control them, they will control you. Now me one more master. Okay. One more neso why they worship me. And the best me tell you say God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Okay. In truth to say what the amount. And your Bible school and yes you and yes because you be you could azil. E ade what the amaye. And me hu and amate. Me hu say my fit. I've changed, transfigured like Christ. Right. And I mean me or kasa mete mihu. Bibi koso me no say I just no say me enter. And so yare bibi how bibi to so yes so yare o say what in sin did my mother conceive me. Job 5:6 musu emfifem o ha mfimfutu mu ye wo nipa to mu say jampenduro the many one ka mehwehwe awurade akikwan awurade a oya anwade awurade a o menso to a emu ni hwehwe bia. So there's God. Okay. Amen. Amen. Yo abusuafo ha na yede ahintamu ahintasem no ebesi na se yede besi dia na ne America mo ne se ubetimi ahwedwumadie ewo Mystery TV eye Facebook na ubetimi ahwe no nso ewo Mystery TV eye YouTube na 2C TV nso de eye live de mam na se ope prof na watimi na kasa nso a number obetimi de afre no eni 020 859 9576 020 859 9576 and the to be no ye 027 897 7215 027 897 7215 na wenyaye ewo so eninti de yesrem ne se ene ye de mo asi hwebe efieda ye besan de mababa abehia na ne wo hobio no ya sane prof ache se de be ya obetimi ate ne ekoso ewo sunsun a wonim ye bi nkire wo obi nka nkire wo bi obi aka kire wo kora wakana sinsini ene de akire ne hade ye wuramu a obetene poten se ye baaye ene se ye ekowie ye no obetene nyina na watimi ye hu se de obetutu anamo ewo abrabo a wo bono emu we prof sabre de nada wase amen se meton safre wo na wo baaye amen sabre de obetimi akọ amen yo abusuafo ene dwumadie no ye de aba awie na se de emunim no ye besan ba bio eye na wotwe se ne enti mo hwe mo a modom hwe ye no ye damase won so so a apɛ ɛbɔ mpɛmpɛn aba betie no nso no da se ne ye besan ba ama ne haw ewo sunsun mu ye ko ne bia to mo sonfo eje prefer sabe In the name of Jesus.